غذوتك مولودا وصنتك يا Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizge ıroğluğun belegi olğan Oroz ayına 15 gün kaldı. Oşonduktan bul cuma, anan keyinki cumalar Orozo jana Ramazan turalı inşallah kep kılanga hareket kılabız. Bugün tuğanlar Orozo turalı söz kılabız inşallah. Orozo degen emne, dalili kaysi ayat, Orozonun sırları manili olğan özgöçölüktörü jönündө inşallah söz kılabız. Kıskası bugün sizler menen Ramazan emes Orozo ibadatı boyunca jalpı malumat alууга hareket kılabız inşallah. Dayarsızlarбы? Allah taala berekeli olsun. Orozo Ramazandın orozosu. Ramazan ayı keler menen Müslümanlar orozo karmaydı. Oşol orozonun ökümü bir tuğandar farzu ayn bolot. Ar bir Müslümandın üstünde jalpı aytıp atam men. Jalpı aytıp atam. Ar bir Müslümandın karmosu oşol ibadatты atkarusu millet bolup eseptilet. Tayangan ayatı karima bol Bakara Suresi'nin 183. ayat-ı kariması. Allahu subhanahu ve ta'ala estaizu billah bunday deydi. Ya eyyuhellezine amanu ey mağa iman keltirgen kullarım. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah degen bolsa bari iman keltirgen bolat. Düşünüktü be. Bari momun bolat. İmandı kul bolunun birinci şartı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. Dedin bir bitti mesele. Sen demek bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın kayruluğusuna, sağa bolğan buyruğuna emnesin, maksatsın. Sen oşol buyruktun emnesinde olosun, astında olosun. Düşünüktü. Bul jerde oturgan barыбызга тийиштүү. Ey mağa iman keltirgen kollarım. Kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum. Sizlerden murunku kavimdarga İslamiyattan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga düşkön dinden murun kelgen kavimdarga başka peygamberler arkalı buyruk iretinde orozonu kanday biz parz kılgan bolsak sizlerge dal oşondoy parz kılıp жатабыз deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Demek orozo tuğanlar bir gana bizge mahsus, bizge tiyiştü, Müslümanға tiyiştü olğan bir ibadat emes. Murunku kavimdarga dagы nemne düşkön bolçu bolu ibadat. Eğer de Allah subhanahu wa ta'ala belgülü bir ibadatты murunku kavimdarga parz kılıp durup keyin kelgen kavimga da parz kılıp atsa, andan keyin barıp kavimga parz kılıp atsa, demek Allah Taala'nın dar göğünde bol ibadattın özgöçö bir emnesi bar eken tuğandar, manisi bar eken. Bul oşonu aytıp жатат. Kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum. Sizlerden murunkulara kanday parz bolgon bolsa sizlerge oşunday parz boldu degen sözdün manisi türkünü oşol jerde жатат. Manilülüğü jatынан. Degele pars deb aytılgandan keyin Müslüman balası üçün öte çoğ maniga e bolosu zarıl. E bolosu zarıl. Adam balası kaysi bir parzdı misali biz bul orozo masalesini söz masalesin kozgop жатsak azırkı uçurda orozonu ayta turgan bolsak tuğandar eğer de adam balası sebepsiz
себепсиз, толук кандуу орозо кармоого мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп орозо кармабай койгон болсо, Алланын астында бир күндү ошол кармабай койгон болсо, Алланын даргөйүндө жоготкон ошол бир күнүн дейт, толуктоо иретинде өмүр бою күндө орозо кармаса толуктай албайт деп айтылат. Бул кайсы жаатта орозонун маанилүүлүгү Алланын даргөйүндө ошол учурда, Рамазандын учурунда кармалган орозонун канчалык деңгээлде Кудайдын астында мааниге ээ экендигин түшүндүрүү иретинде айтылган кептер болуп жатат. Бирок адам баласы бир күн орозо кармабай койгон болсо, ошол орозосун бир күнүнө бир күн кармоосу милдеттүү болуп эсептелет. Бирок сооп маселесине келгенде ал башка бир маселе. Ага сооп аласыңбы же албайсыңбы, ал айтылган жок ал жерде. Ал жерде ошондой. Демек, орозонун маанилүүлүгү Рамазанга байлангандыгы үчүн экөөнү бириктирип бир убакытта Алла Тааланын даргөйүндө бир мааниге ээ деген сөз. Бул ошондой. Лааллакум таттакун. Ошондой эмне болосуңар дейт. Кээ бирөө бул аят кариманы лааллакум балким деп айтышат дагы, балким таква болосуңар. Кээ бир учурларда мен дагы ошондой маселе айтканда ошону лааллакум балким маанисин жүктөп туруп ошондой которгон учурларым болгон. Бирок Жалалайн деген тафсир бар. Өтө авторитеттүү тафсирлерден бирөөсү. Ошол жерде лааллакум деген сөз бул аятта балким маанисин туюндурбайт, ат-тахкик маанисинде деп айтылат. Сөзсүз, шексиз деген сөз. Араб тилин көрдүңөрбү? Бир араб тилинде бир эле сөз бир күмөндү туюндурат, ошол эле сөз бир эмнени күчөтмө маанин берип коет. Ооба. Ошондуктан эмне кылат экенсиң? Өзүңдүн оюңан эмне кылбайсың, тогубайсың бул жерде. Бул балким деген маанисинде берилет деп эле тафсирлерди караш керексиң, алымдардын сөзүн караш керексиң. Бир аяттын мааниси эмес, бул аяттын ичинде бул сөздүн мааниси эмне деп тафсирге баш калкалоо сага эмне милдет болуп эсептелет. Өзгөчө биздин позициябызда болгон болсолар. Ооба. Алейхиссалату вассаламдын бир хадисинде. Демек, туугандар, бул аятты токтоттук, ошол аяттын аягына айттык. Сөзсүрө таква болосуңар. Демек, орозо сага эмне алып келет дегенде, таквалыкты алып келет деген сөз. Эми, пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде айткан: "Шахру Рамадан шахрун кетабаллаху алейкум сиямаху." Орозо Рамазан айы, ошондой бир ай, Аллах субхану ва таала ошол айда силерге орозону эмне кылды, парз кылды дейт. Ва сананту лакум қиямаху. Мен болсом дейт Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, ошол орозодо эмне Кыям деген сөз шам намазынын убактысы кирери менен бамдат намазга чейинки убакыттын ичинде кылынган намаздар кыям деп аталат. Түнкү ибадат деген сөз. Ичинде таравих да бар, ичинде тахаджуд да бар, ичинде тоба намазы да бар, ичинде ар кандай нафил ибадаттар бар. Кыям дегенде, түнкү ибадат дегенде бир гана тахаджудду түшүнүү дурус эмес. Tahajjud namazı түнкү ибадаттардын бир гана түрү болуп эсептелет. Демек пайгамбар васананту лакум кыямаху, бул орозо айында түнкү ибадатты силерге сүннөт иретинде калтырдым деген сөзүндө эмне кылабыз? Ошол Рамазан айынын ичиндеги бардык түндөрдү эмне кылыш керек экен? İbadattар менен өткөрүш керек экен деген сөз. Намаздар менен. Фаман самаху ва камаху. Ким орозо айын Рамазанды толугу менен орозо кармап,
күндүзү убакыттарда орозо кармап, түнкү убакыттарда Алла Таалага ибадаттарды кылып чыккан болсо, кандай шарт менен? Иманан ва ихтисабан. Иманан ва ихтисабан. Толуккандуу иман келтирүү шарты менен. Эмнеге иман келтиресиң? Орозонун парыз экенин иман келтиресиң. Нафил орозолордун өтө чоң бир ибадат экендигин иман келтиресиң. Ошол учурда таравих ибадатын аткаруу үчүн бул пайгамбардын сүннөтү экен иман келтиресиң. Кыскасы, орозо боюнча жүрөгүңдө эч кандай бир шек күмөн болбойт. Аткарасың. Иманан деген сөздүн мааниси иманын деген сөздүн мааниси иманды менен талап кылат. Иман Аллах субханаху ва тааланы максат, кулдуну максат кылуусун талап кылат. Башкача айтканда ниетти талап кылат. Сен эмне кыласың? Бир гана жалаң гана Аллах үчүн бул ибадаттарды кыласың. Бүгүн мага бирөө айтат, эртең менен айтты. Эч орозо кармаган бир инсан жөнүндө сөз кетти. Айтты, мага бул киши айтты, бийил орозо кармам деп айтты дейт. Сонун дедим, сура дедим. Эмнеге кармайт десем, тиге таң калды, эмне деп атат депчи. Сура эмнеге кармайт орозону? Айтайын дедим ага. Эмнени айтайын дедим? Эмнеге орозо кармайт адам баласы? Буну көп угабыз. Бир аз ашыкча салмагым болуп кетти. Бир жыл ичинде аябай көп тамак жеп койдум. Бир орозо 30 күн кармайын, кишини арыктайын дейт да. Алла орозо эмес. Ал орозо кармас, саар убакытта туруп, тиге тамагын жесин, шам намазы убактына чейин ачка калсын, түшүнүктүбү? Дуаларын окусун, мен орозомун деп башы айта берсин, барып оз ачарларга катышсын, түшүнүктүбү? Бирок Алланын парзы деп кармабагандыгы үчүн эмдемди салмагымды таштайын деп кармай турган болсо, анда бул инсан орозосу эмес. Мен Алла үчүн Алланын парызын аткарам, бирок ошол менен бирге салмак да таштайм десе, маселе жок. Биринчи ниетиңди кой, биринчи ниетиң Алла үчүн Алланын парызын аткарам. Салмак таштабайм, бул башка маселе. Бирок пайгамбарыбыз айтты да, суму тасиха, орозо кармагыла ден соолуктуу болосуңар. Ден соолуктуу болгула. Орозону Алла үчүн кармайм, бирок Алла мага да ошол аркылуу эмне берет? Ден соолук берет, салмак таштайсың. Бирок көбүбүз орозону салмак таштабайбыз, тескери салмак алабыз, Тескери салмак алабыз. Өткөндө бир айтат, мен орозо кармаганда 5 килограмм строго таштайм эмес, кошоп. Бул да орозонун максаты эмес. Убактыбыз келсе ошого жетсек окуйбуз. Кызык. Өтө кызык. Эмне дейт? Демек иман келтирүү бул мааниде. Вахтисабан, ошол кармаган орозосунун ажру соопторун, сыйлыгын чын көңүлдөн бир гана Аллахтан күтөт. Иман келтирет, Алла мага сөз түрү бунун сыйлыгын берет. Сыйлыктар, ошончолук сыйлыктар бар. Сыйлыктардын бирөөсү Раян бейиши. Эшиги, ошол эшик аркылуу эмне болот? Адам баласы кирет. Элестеткиле, орозо кармаган инсандардын бейиште кире турган өзүнчө эмнеси бар? Эшиги бар. Эшиктен киргенден кийин айтпай эле коеюн. Ажры сооптор өтө чоң туугандар. Элестеткиле. Бир нерсени айтайын силерге. Бейиштин ичинде ниматтар кандай дегенде, адамдын акылына келүүсү мүмкүн болбогон ниматтар дейт. Бул дүйнөдө окшошу жок. Сен бир адам катары кандай рахаттарга баткан болсоң, түшүн, анын окшошу жок. Такыр. Эмне окшош? Дамла айтылып атпайбы? Жүзүм бар, бакча бар, башка бар, тиги бар. Ал ысымдары гана окшош.
Al ısım ele. Cüzüm degen, biyakta cüzüm degen bir zat var. Beşte cüzüm degen bir zat var. Isımdan başka ökönü ortasında bir okşoşluk yok. Oldu. Arşasına böyle koyayım. Özünü elestetip gidebilir. Emne deydi? Peygamber aleyhissalatu vesselam. Kim oşundoy kılgan bolsa deydi. İmam keltirip anan ajrı soğup durdu, sıylıktardı. Ya Rabbi sen maga beresin. Men yakin darajada oşularga işenem, jana kütöm. Dep orozo karmagan bolsa, haraca min zunubihi, orozo ayı bütör bütpöz. Bütörü menen haraca min zunubihi ke yevme veladethu ummuhu. Ramazan ayından kanday çıgat bu insan. Жаңы төрөлгөн наристедей чыгат, таптаза дейт. Жаңы төрөлгөн наристедей чыгат, таптаза, мойнунда бир да ката жок. Мойнунда бир да күнөө жок. Мойнунда бир да чалынуу жок. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля сейдина Мухаммад. Кандай сонум эй? Таптазасың. Taptaza. Bir barak açıldı kayra, appak, içinde çekit bekit çok. Peygamberimiz emne dedi, adam balasının jürögü emne olat, adam balası bir günü iştegende jürögünü kara tak koyulat. Bir günü kılasın bir kara tak koyulat. Dağı bir gün oğlasın, dağı bir kara tak koyular. Oşol kara koyulgan taktar bul künöөлөр. Adam balası egerde tooba kılbasa, keçirim surabasa, başkaça aytkanda oşol kara taktardı juup tazalabasa, anda bul kara taktar köböйүп turup, jürögün emne kapta başlayt. Kaptap bütkөндөн kийин jürögüne emne olat deyt. Nauzu billahi min zalik, mör basılat deydi. Emnenin möörü basılat? Kabırdıktın möörü basılat. Günöö kılıp takkır toba kılbasan. Takır toba, keçirim surabasan. Oşunday abalga düşüp kalуу mümkün degen söz. Allah Taala saktasın. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. İbn Kudame el-Makdisi radıyallahu taala anhu'nun bir kitabı var. Oşol kitabında orozo turalı жазган жакшы malumatlar var. Oşoldu kişine okuyul isterim ben. İ'lem enne fi's-savmi khasisatan leysat fi gayrihi ve hiye idafatuhu ila Allah azza ve celle haythu yekulu subhanahu as-savmu li ve ana eczi bihi. Başka ibadatlardan orozonun başka ibadatlardan özgöçölüğü emne degende bir özgöçölük var, kalgan aytpay эле койсок болот дейт. Жетиштүү. Ошол özgöçölük жетиштүү. Бул эмне? Allah Taala'nın orozonu özünü taandık kılıp koyuyorsu. Şarapat katarı жетиштүү дейт. Emne bul sözü menen. As-savmu li ve ana eczi bihi. Orozo maga tandık, meniki. Orozo meniki. Oşonduktan ağa olgon ajrı sooptorun men gana berem. Oşonduktan aytılgan. Orozonun soğun Allah'tan başka hiç kim bilmeyt deydi. Soğup жазган perişten dağın emne orozonun soğunun жазуудан alsız bolat. Жаза албайт. Allah Taala aytты, bunun soğunu men gana bilem. Oşun alımdır aytat, orozo bul Allah menen kuldun ortasında bir sır dep aytышат. Allah menen kuldun ortasında bir sır. Emnege sır? Bul orozonun soğun Allah'dan başka hiç kim bilmeyt. Oşun için bir sır. Allah subhanahu wa ta'ala misali Kabe'ni emne dedi?
beyti. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Menin üyümdü deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Menin üyümdü tazala kıla, taptaza kılgıla, şirklerden taptaza kılgıla, putlardan taptaza kılgıla. Kimler için? لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Kimler? Namaz okuyan, ruku kılgan, sajda kılgan, etikafta turgan, jana tavaf kılganlar için menin üyümdü tazala kıla deydi. Bu emnelerden, putlardan, şirk bolğan işlerden tazalap koygula deydi. Menin üyüm de atat. Allah'ın menin üyüm degeni söz bizdin manide menin üyüm manisinde menin üyüm menin yaşagan üyüm. Men oşol jerde emne kılam, men salam tigindemde. Oşol manide mi? Çok mümkün emes. Oşol menin üyüm dep aytılısının sebebi oşol üydün Makka'nın, Beytullah'tın, Kaaba'nın şarapatın ulu körsetü için Allah meniki dep jatat oşol jerde. Düşünüktü mü? Meçitler Allah'ın üyleri de atabız. Bu şarapat manisinde aytılıp atat. Düşünüktü mü? Bu kitaplarda idafatu tekrim dep koyat. İdafatu tekrim. Allah subhanahu wa ta'ala şarapatın körsetü için menin dargoyumda bari jakşı, bürok bular özgöçö manige degen manisinde. Orası da oşunday. Orası da oşunday. Orozonun başka ibadatlardan faziletli bolusunun tuğanlar iki cihattan. Birincisi içki olgan bir amal bolgonduğu için. Oşonçoluk içki olgan bir amal, sır olgan bir amal. Adam balası bul ibadatı közümenen kör albaydı. Adam balası orozo karma atavı, je karmavay jatavı biz köz menen gör albayız. Bile albayız. Bilinbeyt sen orozo ibadatındasın bazı koşurda, je orozo ibadatında emessin be. Oşonduktan bul ibadatka riya degen nerse kire albayt. Kire albayt riya. Riya büt amalga kiret. Riyanın kirmegen amalı yok. Bardık amalga kiret. Riya oşondoy jakındayt deyt adam balasına. Oşondoy jakındayt. Aleyhissalatu vesselam'ın okşotusu var. Aytat. Riya deyt oşondoy kupuya jakındayt adam balasına. Jaşınıp jakındayt. Emnege okşoş, emnege okşoş. Anın jakındagan uçurdağı bilinüsü riya baru jokpu degen manisinde. Bilinüsü emnege okşoş? Kumuruskanın baskan uçurdağı ar bir kadamının ününe okşoş deydi. Andan da kupuya bolat deydi. Riya jürökkö kanday kiret? Kumuruskanın baskan uçurdağı ar bir kadamından çıkan ündön da jaşırun kubuya kiret deydi jürökkö. Riya. Başkaça aytkanda sen bile albaysın degen söz. Bile albaysın degen söz. Mına orozo oşol sebepten Allah'ın dargöndü ulu. Sebebi orozoga riya kirüsü mümkün emes. Mümkün emes. Oşonduktan nafil bolgon orozonu karmap jatkan uçurda riya bolbosu üçün bizim ne dep aytabız? Men orozonmun dep hiç kaçan ne kılbaysın aytpaysın. Biri tamakka çakırsa geçiresin. Men bugün nafil orozo karmap atam men bugün dep ayta albaysın. Emne kılış kereksin deyt? Çakırığına başı iş kereksin. Orozondu buzasın deyt. Orozongdu buzasın, bari tamagını jeysin. Al musulman bilbеш керек sen orozo eken deginde. Sebebi sen menen Kudayдын aslında emne bul dedik? Sır. Ha? Sır. Emi ubaqt kirip kaldı. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve rahmetihi ya rahman rahim.